O te whasi si lātu o toi amatalia nei tau manga le whono au whai tula whono. E whatatia ese tātu tau manga mone malolonga, o lo sau no le whionga min stau tupe. O te tāpā ma le whalolo lo whionga mo le whaua wina o lau sau noa. Atai lau whionga i le ponga ke talai, e mai se foi le malo le tātou Palemene. Le tātou te malo lo whaua wina pēa le tali. Inisi o vaenga halanga mai sui tūlanga lava lea le whaititia tupe alu yati nae mai se lau fitasi se lau tōms fu malwha ma o nisi ane o ati nae e pe o na iai po kalame so soani e wha mai a lua olua lima lua olua ono e wa uma o na wha matu atoa mai le tupe mai le whaanga lua olua lua wha lua olua lima e au fia ai polo keti mo le sosoani mo vaenga o turisi o lo whatu peina e New Zealand. Ma ua mai au na whamatu ina mai e New Zealand le lua tesi maleiva miliona tala le tausanga lua olua wha lua olua lima e wha mai ai ngā luenga tutoe. Pol kalame mo le sosoani e tali atu swing o le tau o le Samoa New Zealand Climate Finance Partnership. E fofofo e wha mai a lua olua ono, lea sa wha matu atoa mai ele tupe tutoe, e sifulu lua tesi ma 5 miliona tala, i le lua olua wha lua olua lima, ma o loo wha ngā solo ngā luenga mo mia. O nisi o wha tinonga o mai ai au fia ile toe wha lelei au mataanga, ma wha sao i vai 5 Botanical Garden, tonginga mo tali ngā māloa sa mo le chokong. E wha pe foi na wha tupe ina ai tali ngalu mo le fio anga o solo solo. E ai foi nisi lau whai ngā ruenga mta ngā ruenga whanua, ma fua ngā whanua, o loo au tau wina University New Zealand. E wha lau tele to mai ma tu spasi mo ia au nanga. Ma o whatu pe ina i fo ile Loss and Damage Fund mo Samoa i lea Pol Kalame, ma o loo ngā luele ma lo e tape na ina whain whaavai mo lea tupe. O loo wha ngā solo ilo ilonga mo so soani mo alalawhanga ma wha la putputonga. Sa whao ina mai le mtanga luenga o sio manga puna opa natura mo ati na e tala whea ngā i tali atuai a whianga le tau. O le poloketi mo whato anga mwhai ngā whaiba, saffron, ua wha mai a ia Oketopa lua olua lima. Ua lai o na maulalo fo le tupe fofua ina le tolu tesi ma le 1 miliona tala, pe a whaatusa i le iwa tesi ma le 1 miliona tala sa ia lua olua wha lua olua lima. O lo iai foi so soani an malo e wha mai ai nai nisi o ngā luenga tutoe. E pei o le whausia ina le ofisa mta ngā luenga whato anga mwhai ngā whai vai savai. O le whausia ina whale teu o loa i a tele, whatasiai ma masini whasimanu. Ma loli mo le whiawea ina o manu i au nanga masani an mta ngā luenga. E whapea foi o na fuafua e wha mai an tau sanga neile so soani a New Zealand. Mo le toi whausia ina le maketi sabalalo. Lea sa amata mai lua olua wha lua olua lima, ma pau ai le tupe fuafuaina i le tasi tesi ma le 1 miliona tā la. O le vai ngā tupe le fuafuaina e wha amtu ina mai e New Zealand lua olua lima lua olua ono. Ma ua mai a o na wha amatu mai e New Zealand le se fulu tesi ma le 4 miliona tā la. Mo lea wha moe moe. O nisi o fesili, a ngā ili whaamtalanga o ati nae o loo fuafua for ongoing projects and new approved investment. E pei o na iai a lawa Savalalo Flea Market ma West Coast Road. E pei o na la ngā mai nisi o sui o le Palemene, lau fionga i le whonga petalai. O ati nae lo wha ngā solo taiminei o lo atangia i le tūla whaaroma, sfulu pa a nga i le sfulu ono, suvalu, o le tala whaatau au tua tupe lua olua lima, lua olua ono. Ai fia o to atu pea nisi o ati na ati tele ma ona ngā solonga wa iai nei, mua, paenga, ma oti o soifua malolo ina. O le poloketi o lo tape na inai mo le tai mua le poloketi mo tikeri mo le soifua malolo ina. Establishing a pre-service qualification for Bachelor of Health Science. I le Universite au Samoa anyways. E au ina ile to mai la whai ngā luenga mtama whanau Samoa. I le vaenga au nanga wha soifua malolo ina mua, primary health care. E lua sfulu e sa amataina nei po kalame lua o lua wha.
Ma lo fa wa pea wa onga ele tau sanga lua lima o lo fa tu peina el por kalame le mai ai o na pasi ina le senate ele NUS pepa mo wa onga o tau sanga mua no na lua lo fa wa por kalame mo so fu ma lo loina health program for results ele sini au tu e FITT fa ma ele pisi ma lo tau sanga lima le o lo fa wa pe por kalame fa so fu ma lo loina mo tu malo mala la fanga e tawala atu le pen fa Samoa ma por kalame mo wa onga fa na mo le una ia tau ma Palemene ma ia ola malo loina fa na o le foi por kalame lo so soani malo fa le ai fa le mai tu malo ma ia tofsia fa le mai fo mai o tau si soifua o le fa mau popoina o fa mau maunga ma le una ia au nanga e tau mafa te tau ma tau mafa Palemene tolu por kalame fa awau mo tui pui fo mo fa nau le sa sainia lu o ta siva ma sa fa tuai ona COVID ma ua fua e fa mai al lu o lu fitu o le so soani es full 5 miliona tala Amerika tupe me alofa por le grants mai fal tupe o atina e o Asia o nei tui pui mo fa nau e au fi ai tui pui mo pui nga limonia o le tui pui mo manava tata ma le tui pui mo le kanesa mo walo mo whanau teine. O le wha moe a mai ale nei por kalame lua o lua fitu, o le awha awa wina on tau abe le malo, le wha atupeina o nei tui pui mo whanau, mai ana tala o le tupe i tau sanga asau. Sa wha pe foi na soani nei ati na al wha atupeina o le wha sopolia, ma le una ia o le tui pui, o le COVID sfulu iwa i tau sanga o mamae. Vaenga ma oti o whaatoanga mwhai ngā whaiva. O le polo ke te whau mo le vaenga o whai ngā whaiva. If so soani mta ngā luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva. I le wha lelei au masini mo le ngā o sia o ice making machine. Ma wha ilo mo o ngā sami. E tasi te si ma 5 miliona tā lai wha mea alofa o wha matu o mai wha la potonga o whai ngā whaiva le tūlangi. Mai fofua ina i wha mai e wha atinonga o le nei polo keti. I le tau sanga lua o lua fitu. Vaenga ma oti o so ta inga. O le atina e fau le sa sainia ma lienga ma le faltupu la langi a Februari lua o lua 5. Mo so soani wha mea alofa e tusa ma 2 miliona ta la Amerika. E wha alile iai au nanga o so ta inga i le atinu. O le ato e wha alile iai laina o so ta inga le malo, Samoa National Broadband Highway. E wha o atu wha alile iai so ta inga inisi o vaenga o le atinu. E leo whaasopolia e so ta inga e au fiai tu malo mfon whaavai. Wa onga mwhale mai, whausias whale tu tonu mo wha maunga le malo. Mauna ia le to mai o le au whai ngā luenga i vaenga mo mia. O le ngā solonga le whaatino ina nei ati na el teimile nei wa iai nei au whai ngā luenga to a lima i lalo mta ngā luenga o so ta inga. O lo whaatupe ina le poloketi e ta ina le whaafo ina o nei ngā luenga. E so soane ai le ofisa o pule whaatonu. O lo whanga solo fo inisi o ilo ilonga o tau fonga, mo e iai le to mai whapitoa, e fe so soani le malo, e au ili ni vaenga te tau matala whea ngai, e whaatino i nai ngā luenga le nei ati nai, e pei o na tā ua. Vaenga ma oti o whelawa inga mātina e te tele, transport and infrastructure. O lo whawau le whaatino ina le ati nai mo le sitio au wala o whelawa inga e tali atu sui tau. Malia whenua ala o whionga sui o le minsta alo tulai mai le whau la vea le whionga te tauri tuangai. Ia, sauna o la se le... Le whionga i le whaftai le minsta il ta ua o ngā samia mo whangotanga. Sauna. Tau tele le vaenga reia. Ai, ele ititi tatu o ngā sami. O le melea la ta oto mai ai. E te tau ana whamutino tātou tua oi. Tua oi sami ma Melika Samoa, tua oi sami ma Tonga, tua oi sami to Lau, tua oi sami ma Amerika ma Tunuia le tu matu. E te tau ana whamutino le leo tātou tua oi le i pea le maea. Ona futia. Ia awai ne i loka ina tātou waa.
ni whaafango nisi fo i o tunu. Ai mai se atu tuila. O le whaafisili atu. O le ale tūlanga la tamai. Wo o iai le tūlanga le fuatia o tātou tua o ia ia pui ai a tātou tangata whangota. Ia, tura mai lau whionga minsta e whawau sau noanga, o e whaafonga mai le, whawila vea? Ia, whaafitai lau whionga le whonga whetalai. Ia, whaafitai po i whautuanga utu ina mai. Le tai o le tuangai, o le fisili sa tu ina mai. Ia, ele mwhai o na maua atu ia te au le tali i teimine nei. Ia, ai se i mai o na fisili la ia i le maenga fito i tonu le maenga. Maenga ma oti o whelawa inga ma atina ati tele. O lo wha wau whatino ina o le atina e mo le si tia a wala whelawa inga. Tali atu i suinga le tau. Lea sa wha mai ai nai le awala tele tala whatai sifo polu, West Coast Road, e anga i malaiba a lele i whaleolo. O nisi o fuafuanga tutoio le nei ati nae, e au fia ai whale leo le awala kolosi lano mawhenga, o fuafua ina i whaanga solo i tausanga nei, mangaluenga whaatino mo le puipuinga o vaenga solo i le tala whatai sae o polu, a mata atu i le tongo e tau i salua whata. O le ati na e mo le whaalei al mal pui o le wafu whaavao malo i mata autu, o loo whaawa upea. O nisi o vaenga titele o tutoe o le neipolo o keti, o le toe whausia o le tanu tele, e tali ai le malolosi o ngalu masavili, ina ia saonga le mu le taulaina o vaa, mangaluenga o le wafu. O le whausia ina o le control tower, ma le Kate House i le wafu, ai maisa CCTV system, e matai tuina ma si itia le saonga le mu, ma malu pui o ngā ruenga whātino, ma mea tō tino lo ilunga le wafu. O nisi o vaenga te tele, ua mai ai au pia ai le masini whaata tele mo container x-ray scanner, ma lona whale wha mautu wai. Whapea le whale mo le sueina o container mo umia, o le vaatoso e whaato nuina le au maia, ma le toe ave ese atu o vaa i le wafu. O le poloketi mo le whaaleo le awala Central Cross Island Road i polu mai si umu e tau mai tanu ngā manono e wheso soani o tupe wha mea alofa ma le whale tupe o ati nae o Asia. E tusa ma le whaasful miliona ta la Amerika mo whaati nonga o le ati nae mo tau sanga e fitu lua o i le lua fitu. E au fia i le whaaleo awala o ala vai awala savali ma le whale tali pasi inisi o vaenga. O lo whanga solo le wha mai a ina o le vaenga lua e amata mai si umu e tau mai tiavi. Mo le vaenga mua e amata mai tiavi e tau mai tanu ngā manono pe tusa 15 kilomita. O lo whanga solo i lo ilonga o tau fonga. O le nei vaenga o le ati nae mai fuafua e wha mai a ina i le lua fitu. Nau whionga le whonga. Ia, o lo tūlai mai whawila vea lo whionga le minstau. Tupe, tūlai mai lo whionga mo le avanoa. Nā si vai angale si whamama lama i sau noanga. Sao noi? Nga tama tai minstau, misale tatu awala le masi umu. Langa e counterpart costs saka kou. Tupo le a tāre sao le tatu malo pe miliona. E pe a le hawa wai tau sangta i tas. Nasa i maa tau le ngā luenga le a lau whionga. Mali malo, o tele whawhi tau. Ke ngata le umi. Ia la fo ko ala kungaso ke ngi ko ka edi. Wai si ko ka nga ile yai kampani ya mas leng fa ya la wala le mas ko la ngile wala le wala ngale fo ika ko pe ya loi ya man fa la lava. Lo telai. No, fa telai e so pe se fa telangan ka po tas. E wo sa ula mai, me vi va sa. Ia, se sa no. On sai ma la whionga le sui parmi se tu atu pele avano. O ngaruenga tele ia pe sa taua. O le polenga la ia wa umi kele tile. Mu tele ona toso ngaruenga ia. Le wa taua ne le sa fia bon sitala. I mafuanga a pe fo la si tau fa popo. I ngaruenga ia le sa taua ngaruenga le i le wafu. Fatele ino le wafu le mtau. O tato alawa tem. Ia mara wala la le Cross Island Road le pe on taua. Le ama se au masinga luenga ninga luenga on time. Le au sa taua le fionga le mistao. Ele mo fonga fonua le marketi le sa valalo le sa ofisingia.
tasi hoi ngā ruenga le hoi tilei. O le fia maua, po le al mafuanga wa leina tuai ngā ruenga nei. E pela le ngā ruenga le o le alawa tem. Ngā whatano o tele le alawa. O le soani o le tupe whamea alofa mai le tupe laulangi sinau milionga kāra Amerika. Le me whai ai. E ei la ia ingam tu ungo o soani whapea. Pe o le mafuanga na le ala infisiri atu. Nei te ua afu. Ua umi le tilei. Ia e whapopoi nisi tau. E to tonu. Ia pe whale tonu e le soani. Tūlanga le mafueng tula iatu mo le whaloalo. Ia msalo le la tal menino malo tu atu le vono lo fianga sul parmi. Paftai tele, atono le amanino le saunanga le fianga te mai tai in stau tupe. O le saunanga le o tilengo tulanga watina. Pe tai o fafita uli o fatinonga. Ia le atalia tu sistemi muliane la o fianga fatalai. Ale o lo maua uma ia finangalo fianga sui fai pule. Nga te te mi sa sau noi. E fa mi se foi nei si me foi o mai. Do fa me wina lo fion. Alo faftai ia. O fianga fo vetalai al me ki vasau. A fa ia ule sa no me seranga sui pan mi rese me fo o tua. Isi la in handsed le tusi umaya me o tautala tuai. O tulanga na mal falano. Ia. Do fion. Tu mara o fianga le sui parmi. Nei sa o fa me wina le sa nanga le fion ai le mi sta. O ele sui te ta ile tilei o le wala ai mai se foi na le te lenga o le tulanga o le whaonga ina se leni ploketi nei pe o le te lenga na e le la o le Crescent Island Road mai si mea ia tono la tari atuai e family atu pewa pe o whao le tal fina ngalo ai pe o le nganga le na nga le walau mai si ngalo ia pe le no te inga le na ia le la tadi tu na te lenga la fio na ngang farol ia ma wa mai sui ia la sa ni mai le fionga de mista nga luenga tele al sui pan mi foi long time e tal foi tau tu sol fa la ver fa wa sa no nga lo fionga mata mista Aftai la fio ngai le on fitalai. O le atina o le atato o atuai o tato Samoa Aviation and Road Investment Project. O lo whanga solo fo inga luenga mol polo keti mo atina e sa amatalia mai lua lua e fofuaina e whamaea le lua iwa. O ngā luenga fofuaina mo malai ba lele e au fia il whain whaavai mo le atina e o vaenga savili. Aviation Sector Strategy Master Plan. O iloilonga Feasibility Study mo toi whaaleia ma whausia ina o tali ngalu mo malai ba lele. Iloilonga mo whaalau tele ina o malai ba lele. Extension of airport runway, manisio masini whaatontonu e mo o mia mo au nanga malai ba lele. I le tuo awala, o lo whaanga solo ngā luenga mo le tusi na wata, mo vaenga whaaleleia o le awala i ala whaalava, a maise saunga le mo awala kolosi. Wa mata fo ngā luenga mo o mia e tape na ai whaatara noanga mo le tusi na wata design, o le awala le tu tala whaatai te sae, East Coast Road, i upolu. Mo le wha mua i awala kolosi wa a fia so i ta whenga e peyo eva sa le lesi ma salua fata. Tato wati na e o le Multipurpose Alawa Dam Project. Lea sa fesidi ai le a fionga le whaipule. Bloketi mo le fausia le whatano baita ele i Alawa. O le nei ati na tele o lona tau au whai se laus maltasi tesi maluasu wha miliona tala Amerika. Tupe wha mea alofa. Mai le whale tupe o ati na e Asia e se lau tesi maltasi miliona tala Amerika. Whapea le sao le malo common contribution. E se furu tasi tesi masu wha miliona tala Amerika. Mai fofua ina le nei ati na e whaati noina i le fitu tausanga. Mai ia Iulai lua lima, ia Januari lua lua. Le sao le malo mo le nei tausanga e tasi lua lima lua ono, o lo atangia i tono tato talo le tupe. O whaatinonga le nei ati nae, o lo tau wha mai al wha mua i tangata whai ngā venga mo mia, ai mai se ila tō o lo iai leanga wha a wha pitoa, e whiso soani le malo, e whaatinoina le nei ati nae tele.
Ina ia ilo le lei design ma whaamautinoa le saunga le mo, ma le anga ngata quality o le nei ati na tele. O le vaenga fo'i o si o manga e ave iai le whaamamafa, ina ia mautinoa le iai o awala, e whaititi ai le awhaina o vao matua, ma le si o manga i le nei ati nae. Vaenga ma oti o si o manga, o le pokalame le Pasifika mo tapenanga tali ati swing o le tau. O fianga fongs te lai. Ia, Se mea fi whaasa. lo iai le whawila vea le fionga te te le tuangai, ma liela o fionga. Le bloketi nei e rea mawatu selau miliona. O leo te whalonga atu saunanga ale te maitai minista o tau e se vaita ele. Ero se vaita ele. Pea al tato vai telefone o dam mo o vai da mafole il tise e mal ta finga voi le o le vai a one a lolo vai ai ia pia il fatto si unga e se foi i vai ala e matau tu pe a sal na se to sekena ele se vai ta ele Ia, ma liela o fionga le tai le tuangai, ia o lai saulo na finangalo a ua vavela na lana saulo mai. I le vaenga lea, ia saulo mai lo fionga le minsta. Whaftai lau fionga le o fetalai, ia, whaftai lau fionga tai o le tuangai. Ia, nau le ave ese o le a, vaitele loa, o le vaitele ia lawa. Vaenga maoti o sisi o manga, environment sector. O pokalame Pasifika mo tapenanga tali atu I suinga o le tau. O le nei pokalame e fou, ma o le tasi le nei o poloketi mo mua, sa pasi e ina le komiti o ati na el kapeneta, CDC le amatanga Oketopa Lua lima, I le paya inga le nei. Le nei ati na e tourist full miliona tala Amerika, mai fuafua ina e amata ya Februari Lua ono, pe ama e a feutanga ina ma le faltupe lanangi o le a fatupe ina le nei ati nae. O nisi o vaenga te tero le nei ati nae e au fi ai vaenga nei e fatino ina I totono le ono tausanga lua oto tasi e fuafua mo le nei poloketi. O le whaamalo sia o awala e mataitu ina ai malongo ina le mamalo le atinu. Ini whaalawe lave tutupu whaafua sei. O le afatu ina ai sailini whaailoilo mo savai, manono, ma apolima, ma whaasopolia upolu. O le afausia ai le whale fōu o le ofisa le va ai tau, Meteorology Office. Ma whale e mataitu ina ai mafuie, Seismic Operations Center, e sitia I whalau niu. Ona o le tūlanga ma ale le tūlanga, o le otua I nei le ofisa I munu. Ma masini ma awaonga, mo le au fai ngā luenga e whakoina le nei au nanga mo umia tele. Whapea I foi na whausia nisi whale fui mu wha popo se lua mo sa vai le tu sa lenga I sangone mai tu o tane I whangamalo. I ngā luenga mo umia mo le mta ngā luenga whilawa inga mātina I tele. O le a ngā I le fuafuaina ma le taatianga o whanua ma au nanga mo le taulanga I Salolonga Town Planning. E toi ilo le toi whaalea le maketi I Salolonga, I se vaenga e tu whatasiai au nanga le malo mo savai. Ina ia whaalea au nanga, ma maua uma I savai au nanga mo umia o lo maua I polu. E fuafuaina ina ia ati na e no fuanga I Salolonga mo mataanga mo turisi, ma no fuanga I whatastasiai ma malo lo ai a inga, ai maise o whanau e peo na iai u polu nei, I le Friendship Park, ma le Malai Fatu Park. Poloketi mo le taliati a fianga o tūlata I le sami. Le nei poloketi e lua iai ati na e fou, sa pasi e ina le komiti o kapeneta mo ati na e CDC le amatanga Oketopa Lua lima. E lua tesi ma le 12 miliona tala Amerika le taua whai le nei poloketi. E sosoani mai ai le Global Environmental Facility e taua la mai le UNDP. Le sini au tua le nei poloketi, ina ia una ia a wala wha le natura, e whaatinoina le tali atuai a fianga le siosio manga,
e au fia ile iloilonga le tau, ma tu whatasia o whaamaumaunga o vaenga o sio manga, e iai whaasao ma vau matua. Ma tāpena ina ni whainga whaamai tala whea ngai mō nei fōfuanga. Whapea fo ile toi iloiloina o le tala whea ngai o whainga whaamai tu whatasia mō sio manga, Coastal Resilience Samoa Project. Vaenga ma oti o malo sianga, energy sector. O nisi of sosoan fausa whaamautu ina mai mō Samoa, ai mai se mo le malo sianga o LTC EPC. Poloketi mo le whaalea mo li awala le tala whātai o pia, e sosoani mai ele malo Australia le vaenga tupe, e tolu se lau 5 tala Australia, e a mata whaatino ina le nei ati na e lua o lua 5 lua o lua ono, e whaalelea lea vaenga o le taulanga. Ma whaititia le whaonga ina o LTC, whaonga ina le suau, ai una ia le whaonga ina o malo sianga whafowina. O sosoani whaabavave na maua mai le malo New Zealand, mo le whaalea o afia le EPC mo ta elefanga ma fianga, e 5 se la wafe tala New Zealand, mo le whatawina o vaenga mo umia o nei afi, New Zealand Support Essential Maintenance mo ta elefanga and fianga power plant. E whapea fo i sosoan tupe le ampasal malo saina i fitus fuluafe tala Samoa, mo nisi o fuafuanga le malo i le taimi o le whaalavelave o le whasosoaina o le elitise. O le poloketi fau mo malo sianga whafowina, e whatupeina mai sosoani whaamea alofa le malo Australia, e tusa maletasi, tesi maletasi miliona tala Australia, mo le lua o lua 5 i le lua o lua fitu. E whaatino ina ai nisi o sosoani mo i tu malo, Mala la fanga e au fia ai apolima atoa, ma nisi o nuu e iloina i le EPC, e ave iai le whaamuamua o le sosoani. Australia Off-Grid Renewable Energy Solution for Samoan Community. Vaenga maoti o tupe, finance sector. O le ati nae mo le whaaleo au nanga tau tupe ma ati nae. O lau sosoani mai ele whal tupe o langi ilona tau wau whai, e 2 miliona tala Amerika, e whaatino ina mo 5 tau sanga, lua o lua wha, lua o lua iwa. O vaenga telo nei ati nae o le whaalea leo sistema, mo le whaangai o ina o tupe titongi, National Payment System, ma o onga mo mia, o le whatupeina o le National ID System, ma le Civil Registration System. O ngā solonga o ngā luenga le taimi nei, o loo i le iloilonga o tau whafonga se kampani mo mia, e to iloiloina ata, ma vaenga mo mia e whatu inai le National ID System. O ati ina e mo le whaaleo sistema mo tupe al malo ma tupe maua, o se tasi ne o ati ina e ufufuaina, e pasi e ina masainia i le lua o lua 5 lua o lua ono, lo whanga solo ta penanga le taimi nei, ma le tupe o ati ina e Asia, mtanga luenga tupe, ma mtanga luenga tupe maua, ma tiute, e tusa ma 10 miliona tala Amerika. O le sini au tuol nei ati ina e o toi whaalea leo sistema, o loo whanga yo iai tupe le malo. O le nei sistema le Finance One System, o atoa 2 sanga, mai mo umia le toi iloiloina, ma whaale leia ona o suinga o teknolosi nei ona po, ma ia ngapa tau li maina le whaawa wina i suinga wa iai nei. E whapea foi le toi iloiloina ma whaale leia sistema mo le vaenga o tupe maua. Pei ona iai fuafuanga e tu SSA nai le mtanga luenga o tupe maua, ma mtanga luenga o tiute. E soani se tia le au nanga, ma wha mautali, wha maumaunga tupe maua, ai maisel wha whaingo fie mo le malo le atunuu, le wha o ngā ina o le au nanga. Laua fionga i le fonga fetalai. E wha ilo atu fo inisio ta penanga ta iala mo le lumana i manuia o Samoa, mo le lua o lua fitu i le lua o lua tasi. Ua a mata o na wha atal noa ina, ma pā anga mo ati nae, mo soani, e au fia ai le whale mai sa lolonga. O le pokalame mo le maenga ma oti o malo sianga, e whaale le ai le afitele i fianga ma au nanga mo umia. O le polokalame wha awau mo Vaisingano catchment area, o ati nae mo fe malanga inga, ma awala kolosi au fia isa pali i Ford, vai a ata, manisio awala o lo iloiloina, ma le whaale leia o fe malanga inga, i le vao moto o polu, manono, apolima masavai. Wai ei fo soani el malo saina, i le toi iloiloina, o fale te tele el malo.
Structure assessment of government buildings. Sa fausia ina lato sosoani. Matape na ina ai sanga matau. E mo mia mo toi whaalelea o nei a seta. E au fia ai whale maitele me to tua. Male ofisa mtanga luenga soifua malo loina. Ministry of Health Headquarters. Whale wha masino. Male mtanga luenga o wha masinonga. Male wha foina o tūlanga tau wha masinonga. Maota o tofi lau eti alesana, le ofisa o le fono. Maota o le malo. Maota o le malo i tu iatua, tu puata ma seseefi. Maota o le toa, matanga luenga o tinam te maita, ati na e o nuu mafio anga. O le ata apena fo i mamaua le au te lenga ma au li linga o nei ati na e fofua ina. Pe a o le tausanga whale tupe lua o lua ono, lua o lua fitu. Lea e ta apena ili ta i ala fou. Mo le lumana i manuia o Samoa. Nala ngai nisi o sui malu le whaititia o tupe whaanganga, mo le mtanga luenga wa onga manga nuu. Lawa fionga i le fonga fitalai. E tu inatu si whaamatalanga e tusa mo le whaititia o le tala whaatau o tu tupe. Le mtanga luenga wa onga manga nuu lo nao te lenga. O le whaititinga e mafua o na uwha mai a ina sosoane al malo Australia ma New Zealand. Ile tausanga wha tupe utua na. O lea whaititinga e leo a fia i tupe whaanganga masani. O le whaatinoina o ngā luenga mta ngā luenga. Whaapea vaenga o lo ave iai wha mua mua i tūlanga tau wa o onga. O a onga o le wha mua mua wha awau lava lea al tātou mālo. Ia mauti noa le wha awau le sitia i tūlanga wa o onga. Ma ia wha mausali le tūlanga alualu i luma e ala i le talo le tupe le mālo. Whaapea fo i apsosoani mai a tātou pāanga i le anga i luma. O lo whaawau pea whiutana inga ma tātou pāanga mo ati nae. Mo le whātupe ina o isi po kalame mo a onga. Pe a maea o na whaatala noa ina. Ma wha mao ni aloa i alfofuanga ma mao. Ale vaenga ma oti o a onga. New Education Sector Plan e le kapeneta. Lawa fionga i le fonga fitalai. O le whamatala ina o sifulua masina o tala whaatau au tua tupe pe on tala noa ina. Whatu se le walu masina lea lo toi mo le whaatinonga. E pe on afsilingia le fionga le sao whaapito. E ui o le tala whaatau au tua le tupe lua o lua lima lua o lua ono. Lea whatawa whaatatia mail Palemene malu. I le masina le nei Oketopa lua o lua lima. E au pea o na au fia ai le sifulua masina atoa. Po le tausanga atoa. E amata mai ai ulai lua o lua lima, a nga ia iuni lua o lua ono. E tu sai mal tausanga whale tupe, o lo ai ia i lalo tu la fono, o le pule ina o tupe lua o tasi. Talu ai ona o tu langa na iai, e peo na sila fia. Le na whaonga ai nai le vaenga i walima o tu la fono whaavai, ma le vaenga tolu lua o tu la fono, o pulenga o tupe lua o tasi. E amata mai ai ulai lua o lua lima, se ia wha uma ia se tema lua o lua lima. Na wha awau mai ai el vaenga tasi o lima tu la fono whawai, ma le vaenga tolu sfulo tu la fono, o le pulenga o tupe lua o tasi. I lalo le polo a inga, e wha maoni ai le wha matu ina mai whafo tupe tutoni, mo wha lave lave tutupo whafo se. E peo na iai le taimi nei, se ia maea, i le Aso Lua sfuluiva o Oketopa, lua o lua lima, e tali ai le pasi aina, o le tala whaatatau, au tu o le tupe, e pei o na iai le tātou whaasoa. Tupe whaanganga mo whaalawlawe tupe whaafua se i lawa fionga i le fonga petalai. E fia whaeloa fo i tā penanga le mālolo iai, e tali atu wain whaalawlawe tupe whaafua se. E pei o na awhea fo i anisi o saunoanga o sui malu, mo le sila fia... Ia, o lo tulai mai le whaulave le sui o lo tufanga, tulai mai lo whionga ile, sa whapito. Tau whionga o tau pua whia whamalamalama. Ia, saunua mo tau whia whamalamalama. Tūlanga leo, saunua mai e le tamai taimin stau tupe. Ia, saunua. Sa o whisiringia. O le, e whaafitai o le manino le wholesanga, o le tausanga e whale tupe, le ua fola mai lona tūlanga masani. Mas i le masino i ulai, se i aulia i le masino i uni
i le tausanga o iluma. Mai a ole autu o le whaafsili na tuina atu le whionga i le minista. E tūlanga ese a tātou talo le tupel nei. Ona o lewa taatia le talo le tupel tausanga atoa. A ua whaasolo le whaongaina. E le o se tūla fono na pasia. Ia tupe ia ua whaongaina pasia e le mautafono. A o tupe ua whaanganga e ala i le tūla fono. Pe o le 2.5% le silauma le lima o le whaavae. Ia maisi vaenga o tūla fono o tupe. O le autua la u fesili. Awa o le mea monia. O le ua alu whaasolo le whaongaina o le talo le tupe. Pe le o iai se vaenga o le folasanga o le tala o le tupe le nei. E ono tau mai ai. Pe fia le tupe lea ua uma o na whaonga. Mai manino ai fo. Pe fia le tupe mo le valu masina le tutoe. Lea e taru sanga mai ai. Ia pasia e le. El tato Palemene. Pe ina o le vala ale na ona o le tūlanga ese. O le whaatatianga o le tala o le tupe. E whaatusa i le tūlanga masani o masina. E au mai ai le tala o le tupe i tutonu o le Palemene. Nā pawala nā o le vala safia malamal mai. O e clarity. Le uaru le si vaenga i le 2.5%. Le ua whaasolo le si vaenga i salauma lima. Fia la le tupe lana. Ai fia le tupe le la tatou i o ene i ai. I le valu masina le toi, ma lo whaaloar. Ia, malo whaftai lau whionga i le sui malu le tufanga po umau mai lau whionga le minsta le vaenga le e anga i mail fisiki. Ia. Tula ia tu lau whionga le minsta? Whaftai lau whionga i le Fonotaga. Tai fo i le saunoanga le whionga sau whapito. O lo maua le atu le tūlanga o lo whafsile fo i le whionga sau whapito. Le tūlanga lava leo le paketi sulua masina. Po o iai tonu losu limpasene. Mo le sila fia o le tato State of Emergency Budget. Le whaalu taimile nei. A tonu e maea o na tūwhatasi lea i to tonu o tato tala whatau au tu tupe lea. I to tonu e maua aisfu lua masina. Pe yo le ai a tonu lea nga ilau whafsili. Pe fia tonu se paketi e patino lava i le balu masina lea e a fo ie. E whaatala noa ina le mauta. Pero sao leo lau whaafsili lau whionga i le sau whapito. Tula mai lau whionga sau whapito. Lau whionga le sui o lo tuwha. Whaaftai mo le amno lau whionga. I o le nā. O le lau tele fwoi o le fisiri. O nei tūlanga ese le whaatatianga o le talo o le tupe nei. Ia, ma le talo o le tupe fwoi le pai inga na mawai atu, sfulfitu. Ona o afianga foi leo fesuia ingor malo mataimin faia tato fenga palota e pele nganga foi lea afa pe wotulanga ese ele taimile nei pele te tawona ye tono talo tupe se fa mala manga mo le Palemene i tupe wa uma na fanga solo tawan fa pe mai o le 2.5% e fia o le selauma le lima o le fa vai e fia na iloi la ia le Palemene. Vaenga ua fua e ala il tūlafono. E le whai esi finangalo le Palemene nei. Na whai el tūlafono. Al mela lea e whesiri mai ai mo le Palemene. O le si valu masina. Wa le fta tatou pale mai. A le ato toanga ia. O le ua tatia mai i le tasi tesima le 2 bilioni tala. O le whaafsiri. O le tapenanga mai o le talo tupe. Ina ia manino ai. Ia le tatianga o tupe o lo ia il taimil nei. Man whalo le lava. Ia, malo whaftai. Pe fōringa mai o le mau atu o na e tolu vaenga fōilele o ia e tolu vaenga i e liri whaelwhina ngalo le sui o lo tufanga. O le whaonga ina o le 2.5% o le sitala o le tupe. E fua i le tupe whaonga pea ma le tolu masina. Fa taula male si vaenga malu si anga fa vai lona vaenga se lau male lima ia male lona tolu le ta vai mai
ia o pefia se leni e o mai ai le valu masina le por sa le fina ngaro lo fianga sa fapito ia tu lai mai lo fianga minsta o tupi Gaftaila o fiona le fonga fetalai o le o ma o manino atu. O le update le sa mai e le mtanga luenga o tupe. O le sa au siling e tu langa lava lea o le tasi o lima po le tato State of Emergency Budget. Wa o nei lea e cut off ai le tato SOE. Ua tu lai mai i le alfa inga e lima sifulu ono tesi ma le 12 miliona ta la. Ia atono lea le i o tele o maua ia ni maenga o le tūlanga lava lea o le kako 25% budget. Ia ai atono e tā ua le whapasili mai. Ia manatu fo i o lea o le awha mauina fo i fasili wai tā ua. A wa atono le fo i ua le ngata le lua o lua tasi. Na tūlai mai ai fo i le tuaina o i tono le malo. Ia o le fo i tūlai mai ia pesu ia inga nei. Ia e tā ua mo le anga i luma. Ia lawa fionga i le fonga fetalai o tupe whaanganga mo whaalawe tupa fo se e pei ona sau noa i fo i mawhaafsilingi e nisi o le maota. E fia whaailoa fo i tapenanga le malolo iai e tali atu ai ni whaalawe tupa fo se e pei ona fea fo i nisi o sau noanga mo le sila fia o lo iai lawa tupe whaanganga whaapitoa a wā whaalawe tupa fo se mua o tupe whaalu le fufuaina, unforeseen expenditures vote, o lo le tala whaatau au tu o le tupe. E tusalea ma le 12% o pokalame o tupe alu, luas fulfitu teti ma le 1 miliona tala, mo le tausanga wha tupe lua olua 5, lua olua 1. E whaanganga mo fufuanga ma whaalawelawe tupe whafuasei. Lona lua, o lo iai fo i tupe whaanganga whaapitoa, o lo le tala whaatau o tupe, mo fala belabe tu fa posei ni a provision ni lalo mtanga luenga e mua tali atu nei fala belabe tu fa posei e au fi ai mtanga luenga so ifua malolo ina leo mfal pui sio manga mpuna o fa natura pato anga mfainga faiba le mtanga luenga tiute fui mu mfala belabe fa posei fa pea le mtanga luenga tupe o lo iai foi tupe whaanganga mai le tupe lalangi, World Bank, Catastrophe Drawn Down Option, CAT-DDO, ma le tupe o ati nae o Asia, ADP. Mo whaalawe tupe whaafose i le atunu. E whato a whaamatu mai vaenga tupe ia, i le taimi e whai ai se poloa inga whaapitoa, mo whaalawe whaafose o le State of Emergency. O lo iai fo ia ai inga whaapitoa inisi o polo keti, e mawhai ai o na fitu nai vai ngā tupe, a wale tali atu i whaalawe tutupo whaafose. Lawa fionga i le fonga fetalai, o lo a wai fo i Samoa al Polkalame Insua al Pasifika. Mo whaalawe tawa wha ma matangi malolosi, ma fui e tsunami malolonga. O lo atangia i le nei talo le tupe se vai ngā tupe tusa malfitse lau iwa suluafe tala, sa maua mai le Big Creek, po le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, ina ua afea sa moa i ningalu, e ilunga atu o le tasi le mita, talu le mafui e ilusia. E ui ele ia afia tatou, sa maua mai lava le whamanianga mo ngalu e ngawhai. E iai fo le tupe whapitoa mo vaenga u whaaleanga ina, National Loss and Damage Fund, i lalo so soane al malo New Zealand. O lo insiua uma fo ia seta le malo, e pei ona iai tupe whaanganga i le tala whaatau au tu o le tupe. O ia vaenga uma, ua tāpena, a wā whaalawe tupu whaafuasei, ina ia le te le se awhianga o tala o tupe o le malo. Tūlanga lo iai whaanga solonga whaamatalanga o tupe le malo po public accounts. Lau fionga i le fonga fetalai, ia pea on tuina atu le tūlanga. O lo tati ai le whanga solonga o tātou whaamatalanga o tupe le malo. I tau sanga wha le tupe lua olua tasi, lua olua lua, lua olua lua, lua olua tolu, lua wha, ma le lua olua wha, lua olua 5. O whaamatalanga o tupe le malo, mo le tau sanga wha le tupe lua olua tasi, lua olua lua. O lo i le komiti tupe le Palemene, ma ua lata, o na wha maea ka lata o wilo ilonga.
Mo le tausaga faatupe lua olua lua lua olua tolu ua maeʻa ona tau aʻaoina le ofisa o le fono mo le faatalanoaina le palemene mamalu. O le tausaga faatupe lua olua tolu lua olua fā o loo iai le faamoemoe e faamaeʻa nei le faaiʻuga o Oketopa lua olua lima le galuega a le ofisa suetosili ma tuuina mai loa foʻi i le ofisa le fono mo le faatalanoaina i le palemene mamalu. Whamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faatupe lua olua fā lua olua lima na seʻi mavae atu nei. O loo tuufaatasia mo le tuuina atu le ofisi e tusi mo ana iloiloga masani. I le aso tolu sefutasi o Oketopa lua olua lima e pei ona faatulafonoina. Lauafioga i le foga fetalai ma le mamalu o suispoli. Maria alo finalo lo fe ngale te mai tai misao tu lai mai tai tai tu ngai. Fa malo sa noanga. Ole tulanga lea e falongo atu iai. El telo teimi e vave umanga luenga al tanga luenga so tusi. Ole tuai lea e a fua ele tuai on au mailam ta au pul Palemene. On la vavei leon tang fiel komite tupe. O mea sa matu mo fo il matu teimi. Au ye ton lo le komite tupe. O le pawale tu lalo. El minsta o le vave na a umalo le suenga tusi. Vave lona o mai ton on mo mia fo e auto le malo ia tulanga o lo iai le il fatinonga o ngā luenga wa atuai mai whaingata ia te utau o na tō maua le se whale tonu o iai e atuai fo i ma le li poti mai al komito tupe e le lei o na vave mai o na vave loai fo le mautana nei le tuainga whautuanga mal sosani a vatu i le malo ina ia tuititia in fale ton e tula i mai fatinonga o le tala tupe. Ia, malo sa no lo fionga te tai o le tuangai, ia, msalo le vaenga na, ia, ia o te lo le ufaso so tu salfol sanga minsta, ia o ia li poti ward committee, we fo li poti tu ina mai official fono sa uni e tu lunga laula wa fono, ia, manisi fa mo nga fia fa mai, ia ai pe ai ono le to alia le taimi lea ua fesu ia fai ngā malo. Ia fa malo le fautua. Tu lai melo fionga le mista? Whaktai lau fionga le fonga fitalai. Ma ua wha mauina foi ia le fautuanga o tuina mai. Ia el taitai o le tuangai. E manatu o tele i nofo i lalo lau fionga le fonga fitalai. Ia e momoli ale anganga le whaktai le pa ia le matamtanga le wenga tupe. Tono le alava ua fonga manino le pa ia o tātou Palemene i vaenga umai tūlanga tātou talo tupe malona tāpenanga. Mo le sila fia ina wo o mai whai ngā mālo i tutono. Nau fionga se avanoa, pe atu samlo. Nalo fionga fitalai. Ia o lo tūla i mai le whau i la vea masalo si umu le tau mau atu. Ia sai tūla i mai sua si umu. La se me fisa no se me fifa sao pe fifa mamala malo finga. Se vai ngai fia whamamlama i saunga la fionga. Ia, sao noa. Whaftai lau fionga le whangaftalai mo se avanoa. A se sirion whaftai le fionga le minsta o tupe. Le saunga matango fia ua whafonga foi le Palemene. I le foi tūlao le fiafi. Taluai ona sa ta ua sa matau tārsanga. Ia se ofisa o leo mo le tumalo si umu. Whapea foi ona la vea sa matou tārsanga. Le si tia leo o titongi al mtanga luenga o leo. Ato aila ma le whalawi loa o lo whanga solo i temi nei. Moli la nganga whaftai le mtanga luenga le whalawi loa. A le tā ua o vaenga ia o le iai o ofisa leo i tono o i tumalo ta i tasi. O ngāia kang ia mai ai o lo whamalo sia le tūlafono. Ma sila fia foi le malu o le atunu. Ia tūlanga pe ona iai, pe pauale si vaenga lau fionga le whangaftalai, al sanguanga ia le fionga le mista, ia lango fo nei tu malo ma le whalalo.
Ia, No fionga fong fitalai. ia se No se tua tua le vano ile. Tai Sui te tai le mau atua pai wi usa no ngala fionga le minsta tupe. E se mta pusa sa afere la unga ho nei tu mano. Ona le matawina ia tu langa fo io. Be o le fatal no ina mo mo le special economic zone. Le zata ua la unga. E peila o le o nga tusa ine nei vai tau. Ma le toe whaatara noa ina o tātou tū la whono leo le citizenship by investment. Mea la lea sa wha leo ese pōlenga. Le tūlanga lea. Ise isi le sila i le lama pui pui o le tunu. Mai tūlanga o lo whaipisinisi mai whafo. E wha o ngā ina ia tūlanga investment whapea. E ni tūlanga e ala mai aia mo mo tupe wha sori tū la whono na maua. E mafua foi ona a fea lea tūlanga i se tautalanga. Ona lea sa ua ai lata mai nei se lipoti. Se tasio newspaper. Se whatanoanga na whai e pia nei. Na mai ai se whautuanga ma se tualalo Australia. Le pōlenga lea al malo Australia. Se sila le lei le tūlanga lea. O mea i o special economic zone. E o mai e tangata mai whafo tele tupe. Whawhai ngā renga le tō tupe tono mō meo no whanga whapea. E a le tele whai nā tangata pe o la tupu tele isi atunu. E o mai e la tangata ia mai mō meo tupe ma nda maua i mō meo soli ngā tū la whono hoi au whala au whasainga. E a ma le tele isi mau i tu ai ngā soli ngā tū la whono whawao malo. E sau tono mai e tau money laundering. Ia e awhia whatase i ma mea ia o stock exchange. E whao ngā e ala mai e tupe whapea. E pe ia whao ngā ia mō meo stock exchange ma tūlanga whapea. E awala mai tupe mau e tūlanga ma soli ngā tūla whono. E tau tupe ele lea. E mai whao wala ian wha mai lea. Na pe lea wholinga mai tupe ma maa. Au tupe mau mai i mō meo soli ngā tūla whono. E isi atu no le pōlenga na wa fionga i le minsta ma le whongapitalai. Ona e a fia i tātou. Ia, te tonu si le fia. Ona tūlole le ngō tātou o Samoa. I lunga blacklist. E pe ona ta o so o lea fo i lisi. E a ona le toi moa lea tātou so soani. Mai telo isi atu no tele. E a ma meo so soani ma whamanu yanga. E maua ia tunu pe eo tātou tunu. O tunu tau ati ai. E a pe o le pōlenga lea lau whionga le minsta. Ina ia lava pui puia tātou tunu. Ma ia to e ngā ati nai whapea po e fufuanga whapea. Whaftai. Malo whaftai sau noa. Ia lau whionga le tamai tai minsta langa sa tā ue sui whono wa sau noa neia. Vaenga le i la unga whalau i tele. Sau noa ia. Lau fionga le fonga fitalai au tele itali atu i le tūlanga lo sau noa i fo i ia le whaipule mai anoa maa. Se o tali atu wā i le whaipule mai si umu. Pe ia le mamao ia le ofisa o leo i pautasi mai a si umu. Ia e pe ia ona mai tau wina le tele ko i sau noanga le fitalai. I le tātou matanga luenga wā o. Ma le mitanga luenga o soifua malolo ina. Mana na o uma tātou ia 5 sutasi tu malo, 5 sutasi ia whalema, 5 sutasi ia onga. Au le mai tau watu, o tāponis whale a onga. Le ain whai a onga. Le foi mai tau watu, ia o tāponis whale ma, o naisea, e le o mawhai o nanga whatau limaina, le lava o fōma. Ia atonu e whape nā fo i tātou matanga luenga o leo. E mo i lava o to tele tātou leo taimile nei. Ia ai pei o le vaenga le nā e sau pea o na whailo i tono o tātou maota al Palemene. Ia mautino e tātou te nau uma. Ina ia whaatino au nanga nei a wāsaunga le mu. Ia e ese foi le vaenga le mālo i lon tūlanga i le au te lenga. Pa malulua tuai le whaipule mai si ia taatia mai lo whanonga. O au lea o te nofo baba aia o le minista o le mtanga luenga o leo.
se yo mai le fionga le li Palemia ia ona fao o ai le o lau tau sanga fo i mai ia se whamatalanga i tūlanga o loo popole ai ia le sui fai pule mai ano ama i le tato pili leo le citizen by investment ia atonu le tato vaenga lea o lo tatia le tato MCO tanga luenga le minister ia o te iloa inga o le apaya inga taluai sai lunga fo le kapeneta le nei pepa o nai sea ua fitu le valu tausanga talu ona pasia le nei pili lunga le Palemene i le family ona ai le ai ma se investor o loo investai ia atono tiu te aia mamtawhai o i le malo e ilo ta iala mwhaingi whawai po le ale mafuaanga ia e ta tia mai lau whatuatuanga lau fionga le whaipule ia o lea pou wa se e mai i le whainga malo fo ia o loo sisila i lava ma ta ua foi tūlanga ia o loo e popole ai ia o loo ien tatou Central Bank of Samoa o latou atiu te mamtawhai oi ia e whai latou due diligence check ia e le io o maingi investor mai fafo e pei o le vaenga le nā ngā i lea mta upu ai le i o nofo i lalo e whaaleo ina lea ngā ngal whaftai i la o mtanga luenga tupe po le matou a inga sa tupe po le vaenga le finance sector ia o lea ua so o mai ma join mai ma le MPE ia manisi fo yo SOE ia atonu o toa tele ai lava ia sui whaavai o nei a inga ai mo silfia le tatou Palemene e o mai le whainga malo ia o tau whaavasenga fo le tatou SOE budget ia ta pena tala le tupe ia o mai fo i male whainga malo malana anawa tau ia manatu ele whaingo fie le ngā luenga sa whea ngai man mata ngā luenga o tupe e tau mawhai e whetu unai vaenga i se taimila i titi leo mawhai ai o na fono le tatou Palemene o nau ta inga ia awane i umi o na tuu le tatou talo le tupe ina ia mawhai foi o na whaangai oi le tatou whainga malo ia e mamoli le ngā ngal whaftai i le paia o lo i tū malo i la o tau tapua inga tatalo. O le lua ai nei o pae inga o le o tūla i mai. Whaftai la o tau whatua tuanga, ma la o tau wha moe moenga. Sa si i ai o tau au, ia ma tau toe filfili ina mai foi mulpola. Ia e whai ma leo le tatou tū malo. Ia e le whai se asa ma se mau mau lau fionga i le fonga whetalai. Pa malu lu atu le tatou Palemene. O le afo i se upu ala amale, ona o le nau e pa amala malama ma ta upu. Na whesilingi ai, ia manatu mātou te matua atu i nā. A le nau ta inga, a le minister o tupe po lo utulanga po i whai pule. O le tū mālo palau tasi. Ia tātou o mai whātasi. E whau tātou whai ngā mālo. Ina ia mawhai o na ausia le tātou wainga taula. Ia si itia le tamau ainga. Ma maua se Samoa fi le mu, ma le saunga le mu. Manu te le ina le fia. Soifua, ma Emanuia. Ua talinga e fia longo le maunga na isala fai. Ua e si i foi le vātele ma ua taulo na papa tu loto. Whamaloa tu lau fionga le anoa ma le atoa ta penanga. A se tali malama mai fo inisi o saunoanga nga la ngā le mota. A whanga solo le tātou talo le tupi. O le te talo lava no foa, ia toa pēa lo finangalo i tō finga ma wala wina. Whaftai mo le tā penanga. Ia, o lea ua tātou se mai, ia i le whai unga o le kapeneta, ma o le minsta mo le muli foilea le a fionga le sui Palemia. Ia o le asa ungi tari fuai tau nisi mea, nisi vaenga, na sao noa iaisu i mamadu o le Palemene, whāti tau le talo le tupe lua o lua lima, lua o lua ono. Sao noa ia lau fionga le sui Palemia, manu ia lau sao noa.
le tulenga whaftai lau whiunga i le whaftarai sai o ngā luenga i le nei aso na tu lewa tātou taunu mai le tau whiawhi o tiute Palemene le nei sunga whanu e le i whai eise me tala le nei tu māloma le sunga whanu muto le ngang whawhtai pai o Palemene whiunga sui whai pule ai mai se lau whiunga le whongwhtalai ma le ofisa o le whanu tāpua inga mau whaurulunga mta ngā luenga ma lo ngā lulue i le nei lua vai aso. Ai le isi le sao le nei isu ngā whanu ma le tu malofa le alili papai le tapo inga mau ala o whiunga le li Palemea a mai se ua whiunga i minstalanga lango o whiunga vui ma la o whiunga taituave pa ia o le tanga luenga le whiunga le Palemea a le tātou sekta o ngā luenga te tere tapo i mai amal manuia au so tātou sao mo Samoa nei talo le tupe nei manuia o lea ua la se le tuta whaitoa tau mai le lei foil me tautu o wao lea ua e papa ao le paie o le whono au au whaitula whono Samoa le nei tai ao na liunga lua i le anga le lei o le tua o lea foi ua motu i le tai le tātou whamua e pei o le tai ao na sola whapolo ma le whasangi ma o tātou mua i tapa i tulia le te tā o alo tātou sao i amanuao ala le taulanga si tia ma le vi inga i le atua sula ilo na lofa ma lona whamaoni i le wholaunga Samoa e le ngata i le nei tau sanga ai ana whainga malo le nei wa se fulu walu pai ainga tau tai lava e le nei Palemene o tātou tofi o Samoa le atunu pele i lona au alofa sa ia a pele pele ina ai le nei Palemene i futia walu ai a le pai inga lona sumafitu i lui tau a o lo tātou whatuatua tātou pene iai. Le mātai saulawa leo le tua malona mana la vea i wha mawhana whana. Sa i e ta pena ai le wha moe moe o Samoa. Mai ai lana whainga whiliwhilinga e o mai le nei amatang fau. Tātou wholau mai ai lona while mu. A wao lo ta ui ai e si o tātou atu nuu le tau whawha le tua i o ngā nawhatausi ma o na langi tāpua e a le langi te talo i le atua o lo whawai ai Samoa ne i tāpua o ao ina le whamoe moe o lau whionga ma le Palemene o Samoa se manuia ma se atu saloto lau whionga le whongtalai Mana tu el famo moe le neita au na lingua lua. Le tala no ina, le tala o le tupe a mata, le nei pae inga. Ma eu le anga le lei o le tua. Ai sea, a wao leo o tātou se i pe au mata le loa o le nā lofa. Ma lana taita inga mana, e ona tātou moli mawina i le nei vai aso. Le laulili wina o le tofā ma le uta le Palemene o le amatanga o le pae inga sfumalwalu. Le itioa le salamo na ia whapea ne louanga ngai ia e whamanu watu i le li
O mea mo foi te tonu ia te au. Ia whamanu I lo suafu pa ia. Lo wanga ngai e whamanu atu I le li. Awa foi nei ngalo. Se mea tasi o ana me alofa. Vivi atu ia utou I le li. Awa e le leo ia. Awa e whaava vau lava. Lo na alofa. O whionga le whongtalai mai whaatulou pa ia o le mota. Le Palemene ma le malai te whau. Le malai tau ave le atunu. Awa o te whau. O le malai o le whau tungatangi Samoa. O le malai whiri tanganga ai le to wha. Whasua ai le whautanga ma le moe sa ili a wau pu whai o malo. Ma le manuia o sia tātou o tunu pele. Whai wālofia ao nao sui ma malu I tu malo. O lupe anu whaia mai le fuifui. O wā le Palemene mo le manuia o Samoa ma on tangata. Lau whionga le whangtalai mātou te whatalofa. I le alo whā le mauta le Palemene le neitu asu. Whio lau whionga le whangtalai o le mauta. O le tai o le Palemene ma malu o Samoa. Sulau sunga le teitai o le tuangai. Whio lau whionga le Saufapito. Ai sui ma malu le Palemene. Whio lau whionga le whailau tusi o le whono. Molo waa. Lo tautua ina le Palemene. Mātou whatalo whatu. Ai le tua le pulenga whatonu. Le suta puai mai inu ese o lau sunga le li Palemea. Le tai o le malo lau whionga le lauli le mari toa. O la tai vao le watea. O la tai vao Smith. Sulau sunga mil polo o le sui Palemea. A whiwhio min stalo ka peneta. A whiwhio min stalo o lango. E ale na lango te talo a whionga I whauru lungo mtanga luenga umal malo. Lo tautua ina lo tātou atunu. Whaatalofa I le tāpua inga mau. Lau whionga I le au mamalu le malo o malau masiofu. Lau whionga tui maleli whano o wale toa soa lau vi le lua. A whiwhio sui o le whono sui tofia. Mau tō masiofu. Whio lau whionga le whamasino sili. Malei tu tino whamasinonga. I li I matamai tai whamasino. Ai ale mitanga e luenga o lo tautua ina le ai tu whale o lo tātou malo. A wā le tawhatolu whawhitawa ngai. Te whapai atu le whawhonga tāpua I mai su tātou atunu. O wā le whio tama ma inga ma la tu tama. Ainga o tupu, ainga o ainga o papa, ainga na te whai wha. Ai a tula tu tausi tupu. Ia tu mua mapule I tu au ma la taua. Ainga ritai ma le vāo Fonotaga. Ai matua le tu I tala le leia le atua malona finangalo. Sua taitai o ka le sia ma lau whainga ruenga te tofi le atua. Lo fitai tunga. I latu whaiva whao si taulanga. Mo le atua malona finangalo. O te whātulu at foi, pai o le whainga mai lo tuila manua. Whio lau whionga le Convensili, Lutena Kovana. Le whionga le Presidente o Senate. A mai se whongwhitalai ma sui ma malu a mauta lua. Le whio whionga le whamasino sili, mal ma malu le whamasinonga. Ia lawa lea wā sua ma le vai whanua, fo mai tulangi, I tu au ma lea la taua. Sa ole ai ale na niu na sa lua. Ia le motu sa wale whio lau na amtas. A whio whatui, lainga tuto. Upu ia da te oima no tele. Ia sau ngatana, ia o Samoa. E afu mai malai tele se ia pa ia. Filima pulutu. Tawilo ai manua malo. Walo ia ai le malo le tua mo Samoa. Tau whio kat whongtalai. O leo tātou mo le mauina le tāpenanga. Whionga le li Palemea ma le tātou whainga malo. Ta wala atu le whionga I le minista o tupe.
Ma tātou ngā ruenga whātino, mo le nei tau sanga whāle tupe. Lua lima, lua ono. I le amatanga o le pae ina, lona sifuru walu le nei. O lea ua, ma ea sau noa, whiunga le minstau tupe. Tuso le whamoe moe, le lei, a wale nei whainga malo, mo le tau sanga whāle tupe le nei. A le vai mamau le lima tau sanga. E tau ia ino u whatepa le nei Palemene, i le ano liu ma le ano fale, o le whamoe moe, o le whainga malo, o le whātua tua i le tua sa moa o tas. I lalo le taitainga lana whiunga, le laule le maari e toa. Le li Palemia, o le taitai o le malo. O te tautala ai ma le whae tete, i le awa tele te tau ai, so whatau waa, whaleo ai le tō wha, lana whiunga le taitai o le malo, ma le whainga malo, mo le ulua i tala o le tupe. Lau whiunga le whong talai, i tā penanga le whainga malo, e la mua i le whinangalo le whiunga le Palemia, o Samoa o le nuu, o le ainga, e wheso tai o na ngafa, e whese tai o na ainga, e ainga i o na whaleo polu. Ai suri tau tua i le atua fofoa. Le atua o Aperamo, le atua o Isaako, ma le atua o Iakopo. E ala i le soifua tau tua i so se tiute, ma so se valawina. Whapenane nau ta inga lau whiunga le whongtalai. Le nei whainga malo. Ai se ai tā ua o tātou ainga. Lau whiunga le whongtalai, o te whia tautala. E tā ua le whainga malo le nei, e tūlanga tātou ainga. I tā penanga ma le angai mai, sa ilo tutoa, e le whiunga le li Palemia, ma sui mamalu le whainga malo. Whawhi tā uri, sa tutupu o lo tutupu. Ma e le tali tonunga, ta pena ai, se whaavai le lei mo le angai le numanai. So se whainga malo lava, e tā pena mo se atina e manuia o se atinu. Lua vaenga e atia e. E atina ina o tangata, ma le atina ina o lana infrastructure. E le i whaingo fie tā penanga, mo le atina ina tātou tangata. Aisea, onga whawhita uli, i le soifua malolo ina, ma le soifua o ina. E maise ai, le tūlanga o ta oto ai, i le teimi nei, peitai, tātou lava o tangata whātua tua i le atua. O le atunu e whawai i le atua, o le atua foi, na te wheso soani, i tātou wati nae. Tolu vaenga e na nau i ai le whaamoe, o le whainga malo, a tia e o tātou ainga. Atia e manuia la le tino, soifua malolo ina ma le soifua o ina, i o tātou ainga. Atia e manuia la le mawhawhau tulou, tonu o tātou ainga. Ai sili ai, ia tinae i le soifua whalenganga, i tonu tātou ainga. Ai sea, ia whātu mawina, tali tonunga whakeusan, mo si o tātou atunu. E eile tali tonunga e le toi tau whamatala ina e le nei mauta. O mai o no o iai sau noanga, whiunga le minstau a onga, ma le minstau soi fua malolo ina ea, pa pe foi le sau noanga, le whiunga le minstau tupe. Peitai e au lava o na manino, vaenga au te teli a wale tā penanga manuia o le manai mua o whafonga ro tātou atunu e le whamoe moe o le whainga malo i alo ma whanau po pepe fau
E ala ilana fesoasoani tuina atu mo i pepe fou. O le wha moe tā ua ina ia au ina mai le amatanga lena. Whainu mela, wha maunga tala whengai. A wā tā penanga o le lumana. A tātou data for planning purposes. E tā ua ia wha maunga lau whenga le whangutalai. Aisa e mawhai ai ono tātou fua mamao i au ngā tupulanga. Ai mai se wha tupula ia pea. O le whai tau au whai o tātou tangata. Ina ia o tutusa le whai tau au whai o tangata. Ma ati nae o te mao a inga. Ai mai se le ati nae e whesoa soani. Wha toto ngai nai. Le ati nae o se tātou atunu. E le ngata fo i lea. O ia lava wha maunga, e wha o ngā ina, a wā le fua lele, o lo soifuanga manuia o tātou tangata. Rona lua lau o whionga, o le soifua malolo ina. Pei au na si la fia le wha moe ia o ngā meta. E mai se lava, i mea tau mawha peifoi no sau no, ia inisi o sui. O le wha moe o lea ati nae. Ina ia ngā lulue whatasi. Ia veo le matawha ioi, anu, a mātua, ai tū mālo ma le atunu. Le soifua manuia ma le soifua mālolo ina. O tātou whanau. Ai a mata mai, ia o ngā mata. Ina ia le leita pena. Ina ia wha o ngā fua o whae le leanga o lo maua. I o tātou nuu mawhia, e ta pena ai, tau mawha te tau, mo alo ma whanau, i a onga whateita. Lau whionga te whongtalai, lesi lea ngā luenga, e ngā lulue so tau au ai, le malo, o whono whawai, ina ia au sia, lea miti ma lea whamoe moe. Lau whionga te whongtalai, e whapena fwoi le nau ta inga. I le soifua o ina. Ina ia to e tapu e mai a o ngā mata. I le temi nei, e o na whawhafonga e le mota. Pasi al tu la fono, ina ia a onga i le whātou sanga. Peitai, na nau le whai ngā malo, ina ia wawe a mata. Aisea, ina ia tapena, e whina ngalo tala whengai o whanau, a o amata mai. O le ati na e ina o le whina ngalo whanau, e le wā o le whanau mai, ma le 5 tausanga. O le taimi tā ua lea, e ta pena ai whina ngalo o tātou whanau. I le soifua usitai, i le soifua whamaon, ai a le toanga, e ngā lue. Lau whionga i le pongtalai, o le soifua manuia o i whina ngalo. So tātou atu. Nere o pose lilo le mota le nei. Suinga wai ai le soifanga. Sa wanga i tutonu a inga. E mai se tele whawhita uli tutonu a inga. Mai se fwoi ia fianga whalau whasaina. Tulanga fwoi ia o onga whapena. Lala lea e tāua e whainga malo nei tā penanga. Lesi lea vahenga lo ave e wha mua. Ni se whawhita au le afo mai te mau ainga. Uti te mau ainga. Tonu ainga. Mai se foi te leila atou malanga inga luenga whawhaitainu. Ai tu ua ainga matai tō lua. Ala lea wa si ai lunga le tau o le tutongi ma walalo. Ai sea ina ia fa solo ona si lea tutongi ia tala whengai ma tutongi o loo angai. Ele ma whai ona wha tusa lia. Ai ua whainga tā ona toi sue halo ma whanau. Tautua ina sio tātou atunu. E o i pei ona saunoa le whionga ile. Ministao a onga.
sila whainga malo i mata upu tala whengai e au ngā moro tātou sio manga ma le tautua ine o sio tātou o tunu e ala i ngā luenga o vocational education lau whio o le ati na e o nuu mai tu malo tele fina ngalo langa i le nei vai aso le tātou poloketi e la langa ai ati na e tutono nuu mai tu malo e au na whalananu atu se teimi o sola lau whiongo le whongu talai le tūlanga na ta oto ai e fua le tango lima whawhitai le atua wa iai le swinga peitai e au lava o no tātou ngā lulue e ati nae si tātou o tunu o pongi mai mamalu i tu malo pule mamalu ali ma fai pule a inga a ale pule na lua sa ao matamaitai faletua matausi ala fai ngā ruenga le tu o tātou uma tātou te lima e ati na e fatasi si tātou o tunu ia ngā lulue i tu malo moro lato wati na Rona lua lau whionga i lea lava poloketi i pole ati na e mo nuu mai tu malo a sila iai i le tūlanga le wata oto ai i le tai 2 miliona li tu malo e se lau ma le 2 miliona i le tausanga i le 5 tausanga e 5 se lau se 10 miliona o lea ua whamatu a wā le ati na ina o se tātua tunu e le i titi le neise lene a o le whamoe o le malo ina ia tinae lo ia vanoa tu ia tupe whawhainga luenga le si le whamoe moe le nau tainga ina ia responsible i tu malo e lato tupe maua ma tupe whasili ai a ia whaawa upea le ati nae sustainability lau whio whamoe moe le nā o le tātou poloketi nei o le miliona lau whionga whongtalai o lea i leo te lenga lau whionga whongtalai nau te inga le nā i le atina ina o tātou tangata i le atina ina o ainga o whanau e o lava pule mamalu ali fai pule faletua matausi e o lava e kalesia a wā lava le soifua manuia o tātou tangata nau te inga lau whionga whongtalai ia i puipuinga whawhita auli o nei aso e lava o na saunoa le whionga le o mai ta e mi stau tupe te ngai mantanga ruenga o leo newe e le whawhita auli pe mo sau no iai whionga i sui whai pule whawhita auli o le eisa e le ma whai no tātou a ngai atia aolo iai whatasi ma mala ia lau whionga tulou mota re nau ta inga ina ia tineia ia whawhita au le ngata li sawanga i tutonu a inga manu ma whionga e whapena foi le tulanga ia o le tātou whala au whasaina lau whionga whongtalai i le leo te lenga lau whionga o matanga aluenga a le whionga le li Palemene tanga aluenga o le Palemene tanga aluenga o le loia sili mai se le matanga aluenga vai fafo ma le matanga aluenga o tangata o pulea tangata whainga aluenga al malo telefina ngalo sa whaalia ele mamalu o whaipule ma ua whaamawina i leo te lenga a wanga luenga whatino lau whionga le whongtalai. Petai o le whautuanga na tuina mai whaamawina lau whionga. E mai se lava le puipuinga o tua oi whavao malo. E le ngata ia i la tau e
fai malanga mai ai whapena fo'i ia tūlanga o loe awina mai tonu ma o whamawina le nganga whaaralo lo ngā lue so tau wai ia le mta ngā luenga o le Palemene e ala ile tātou immigration e mai se tā ngā luenga o whaatoanga e ala tātou biodiversity ia mai se fo'i le mta ngā luenga o le tiuti e ala ia i o loa lawina mai tonu lau whionga le whongwhitalai o le tūlanga whamawina ia i le tātou loi sili tūlanga i whautuanga i tūla whono tonu nei tūla whono sa tā ue sui malu ma o le anga lulue so tau au ai ia le loi sili ai mai se tā ngā luenga o lo whiangai ma tūla whono ini tūlanga tala whiangai pēa tusai ma le finangalo le whionga le Palemene ma le kapeneta moni suinga tala whiangai ole mai se foi pe ona ta ua tu la fono ele tu se ina o matanga luenga pe no ye matanga luenga tute matanga luenga o tupe maua lo fiona le fon talai o lo o na tu le mai ona ta dia ile fiona al minsta ai pe on famanino o mai on fa maunia le tu se ino nem tanga luenga el fainga malo mo vai tu nei lo fiona o tu langa u fa matu ina tu la fono e fa ma tu ai le tu se ino se fu fanga fa mo le fautuanga mai le tanga luenga il terminei e lo ta auto ya ile langa tonu ia vai o mai on ta pena e fainga malo au ia ni si vai no fa ma wina le nganga ina ia ma fai ona fa tu la fono ina fa tinungo nga luenga malo petai menino ia le fionga loi si tu langa tal fengai e ona sau no ia le mamalo sui ile eni so sui sa noa ile tulanga ava no fenga luenga ia ile le fatu muina o tatu ava no fenga luenga lau fenga ile on talai lo ia ava no fenga luenga ele o fatu muina o tulanga masani tau sanga teitas tele mafuanga e tupu ia tulanga fapea pe o tangata ia e famavae mo tu isi vaenga ia pe malanga foi fafo ia o fiai foi ia pe amo e nisi fa manuyanga ia matofi isi mtanga luenga ia po fafo foi i business tu moti fala tonga malo ava no ia ele me fai ona tau fia e tupu ai le tulanga o lava no pe o au no fenga luenga lo fio au fa mawina le ya tu alalo su fe pule pe au na sa no le tulanga o seleni fa sawina ai mai se foi seleni te tau on fa ngai ya pe ona te pena ina ia tatu talafa tau tupe ia foi isinga luenga fenga luenga e tau sa ili ai i tangata to mai fa pitoa fa tumuina ona ole uti o la tou e ai to mai manga va tal fengai ia mo ia fa mo ia miselava nga luenga tau insinia ia mai se ia a matata fa pitoa ia o lo o fita tunga ia mai le tau le nisi ai se foi le tulanga tau la fumanu fa toanga mi se foi fa ia onga malo ia peo o ava noa ia lo uti ai e mai se atu tonu ngā luenga malo. La wheo lo talai ia o lewa whamawena foi wa lo whatino le loilonga tele al komis al tato public service review ia mai lava le tausanga lua ia wa mai ai le tawatino le vaenga mua ia maulo whanga solo pea ina ia mawhai o na to oto i leanga tonu langa ia tu lumana mai se lava ia wanoa le whatumuina po mana umia pea pele ai mai se foi ia ava no tala fengai wa
fa maliaina fa tinongo ngā luenga malo mai lea taimi I lea taimi lau whionga ia pe au na tā ua sa fsirfoi ia le malu sui I le tongino whamanianga mo whaiaonga ia po early childhood education whamole ia le neim tā upu ia ngā whamanita ngā luenga o aonga peitai ia e ngā lua so tau au ia ma le la pisa si la tutu aia tutongi ia ina ia whatinu le ngā I le tulanga tala whengai ia o le au te lenga lea lau whionga ia ia le sile le tulanga le visa ato visa lo mul mai le tanga luenga mai a November I le 2 o ila to umo tanga tanu o Pasifika mai atu no Pasifika o fiam Samoa e ma fai ona fale New Zealand e no ma se visa visitors visa pe o le visit pe o le telenga lea ia o le moli mai ia ale tatu mtanga luenga o le vai fafo ia o le telenga lea o mata upu ia tanga luenga le fiunga le Palemene o lo lalo le mato ainga taimi le tu mau ia mo le nei taimi lau fiunga fa talai no wo mai lea ia malia lava lau fiunga I sui Palemene le se malo malo tula mai sui fa la tonu o la se mete fia se me fia fa sa o mamma na malvanga pulmuli na ele sa no ngale sui Palemene ia io visa ia se sa la lak ngai tu no fafo sanga luenga le tatou malo so soni ai fenta mal polonga la wilta tu le nga ko le visa New Zealand le visa Australia o mo ko fainga ka ko e kaunga ka ale mtanga lava sa fiu New Zealand tar sanga mai sangi ka ko me hole le alu online ia me ai le mfai ka ke le man na o fai pe I office ia o fai ai pe tai fa fengo fi ai mo New Zealand o ngalu online me mo la to afengo fi o fen tate ni mo tato mo tatangata ma tulanga ele la tele o tatu tangata ya mesera le le mqa ma o no le ngata ma o no tele o artala le o mai o waku ave me ho yo pu fa tasi mai si o so o ile lo fa tasi tal sanga tangata mai Asia ma Afrika ma tangata va pena e mangingi ko me tatu tangata e o mo kwa ke le alfa le tonu le o ye o isa tangata ita to fa pule ma mat tu le le malo o foi au mo fiu o tangata e o le mfai no ia se fa mo moli o ka o nga fa ave stato lango I me foi kam foi na isi tangata sa mo New Zealand ma Pasifika ia fai o mo lunga la to visa ia se kam foi ngo fi mo tangata ia ina ka New Zealand Australia foi la to wa pe nga ko sangwa ko ia su yo netu e o ngo solution tu no ia e visa free New Zealand ia le ko ile nga ko fai pa anga New Zealand ka ko o pe ka ko se uso ia ele foi un tupu na me mo tato ia ole vai anga le tau na tanga ia tato malo Whionga whawhitalai. asa lava Tau whionga le whawhitalai ia se malia lava lau fiunga I le sui te tai la ngalena mo moli ole sa fatalu se tuatu lava no le fau lava sa fatalu se me fi fa sao pe Ole me fi fa mamlam. ia le sao no Lau whionga le swimming staff after tele sui Palemene. After tele le mo saunga ole me silin taua. Ole visa le o taua tau foi mai nei ai fa ta siatu in Fonotaga ma workshop foi ole visa on arrival in New Zealand lo fanga solo lo tula yatula alo fangia lango le visa on arrival in New Zealand lo ngalu ele fionga ya afanai ya malato committee ya o lo fa foi le tulanga in New Zealand ia pe le ala le tula yatu mal fa lo le fionga su mensta o su Palemene ia se tuatu lava no le fiunga le sui te tai le tuanga ia ona la foto lo le fiunga le Palemene ia o ai malai o fina hala sa Tau tai lau whionga le whawhitalai mo le avanoa o le mtau pulava le tasi ona le fwoi sa ta ua le tau talanga nei tu malo sa ta pāpo le atonu lava le position o tātou malo e le mtau pule le visa lea free visa lea pe ona sau no hoi ia sui malu ia o mawai atu ona ia le tai tonua lava whionga sui Palemene
e tau au na unai pea i le malo New Zealand e honor the spirit on the treaty of friendship. On the treaty of friendship, avil whataua. O le o inana tātou osi whea ngai ngai man malo New Zealand. Ina o tātou tuto tasi. Ma wha se e se lol malo New Zealand mai a tātou. Ina o tātou tuto tasi da whea iwa se lau na suma le lua. Nen tātou osi whea ngai ngai. O tala le nāna wa whea sui pānmia. Tau na honor the spirit of the treaty of friendship. Ia, tūlai mai ala wa whea ngai le. Ia, malia whenua lau whionga le sui pānmia lo iei whaula vea la whionga te tai le kua ngai. Ia, le sa hoa ise me fia wha. Fia wha sa. Ia, saunoi. Te whananga atu whapea le iei le tourist visa. O le mena sa tauna iai. E atunu uma o le Pasifika. O le tourist visa. E o tuitanga ta whao. Mtoe ese mai. A tau nuu lai le se visa. O na whatonuina le tangata le alwe whaiso na visa. Mo le toru masina. E mwhaiai o na nofo. I te toru o New Zealand te ore ese mai. O le mela lea e commona e tele o tunu. Ai mesi al Commonwealth. Ai o le mea sili o na makaukia. Ai mesi a New Zealand Australia. Lato ofisa e nei. E mala malama le lei. Ile nga nuu a Samoa. Ao i whala velave. E mo mia mai e tatu ainga. Le matai o le ainga e ruatu e whai wha velave. E fiu o lo ofisa. O le kokele ia e o a le vasongei o aku foi. Ia no whai ale o le tusi ma le whano noa. Ave a New Zealand i tutonu nei ave a Australia. E le te tau on le malama le nganu o Samoa. Ai mesi o le no nofo nei. Ei isi whai whiau e whakasa. O atu ia tia ua fiu. Ia na avela lo tosi whatu am whai no. A whai whiau. E le kakau o ngā kawhia. O la tau le o atu i o. E whaami o le le tangata o le tātou o tunu ua mi o leanga. Ai o le makua maua e o le melea e whai New Zealand masukali. Paua le mea. Ia te tala tātou tangata e mo whavelave. E mea ka ua la ngā. Te tala o tātou tangata mo whavelave whafose. Ma tātou tangata o atu e asi. Whanau. New Zealand to e fo mai. E leo mawhai. E makua le anga le mele o lo iai. E nā paua le marosio e mwhai ai, o na sui le melea, o le tātou malo. E peo na saunoa le sui te tai. E tāua tele le lo tea o le mta upune nei, i lalo le tātou treaty. O le treaty le o le whawhawo inga. A sa momo New Zealand paua na le treaty. Whapea na saingi New Zealand. Le sa si treaty whapea. Alal mea lai o ngale kausisia. Mea le taun tātou turi loa. O le whautuanga. Malo whaftai lau o whionga i le a fo i le. Tai lo i tuhai malia lava lau whionga le sui Palemene sa i tau. Ia malia lau o whionga le tai o le tuangai. Ia ona o tātou whamaumaunga Fonotaga i hensat. Anga le mau atu sa e sauno anga whapea ona o visa o whaiwhea o anga i New Zealand. Ia ona o tātou tangata a mioleanga. Whautua ina le whamaumaunga le ofisa ina ia tu ese lea vaenga o le saunoanga. Ma le anganga whaloalo. E wha mio le leina. Ia tātou whanau e wha le kongu le lako a mio. Le akau ke vai aku, me le kupu fo isi e kaku whangau. Wa a fia i mei o kengi. A o le tau mo whainga a e kalesia. E ave lotu. Tasi nā mea tāua te. Ia lewa mau atu. Ia ono la fonga. Ia e malie le wha maunga. Ia sui le upulea. Ia wha a mio le leina masanga wha atiri ai le. Ngā luenga le tala le lei. Ma le nganga wha loalo. Lau whionga le sui Palemene. O le visa lava le u iei wha ula vea i e wha. Ia se isauno ia lau whionga le sui Palemene. Wa leo le meta tau pole. Nei tala ole le Palemene. Ile se ese o whauinga ina upu. Ala whaina lau whionga.
o le nganga ia ina ia mamalu le o le Palemene wa isi le vaenga te mai tau a ile tulanga iai o le whaupunga le ilo whio le la whateo tu le from November 2025 people with passports from Pacific Islands from foreign countries including Samoa can visit New Zealand from Australia without a visa. Ia tulanga na le ai. O le a titilo ai, la fe un long talai, la sole nei. Nei vai aso nga luenga le fe un le Palemene, lo fatal no vai ngai. Lo fatal no vai ngai. Sa ma tu alo ai le tulanga le na lo titilo ma awa salo ele misi foi ia official fe un minsta. Ile o atu o ila tau e talsanga mo tusi la lango ia la tau visa e fa penalo o fionga ele te fontalai e fa aftai fa mawina le tulango iai ia e tātou pautuanga ia awa lava le ngai luma o le tātou ngā luenga mna tinae lo fionga lo tāio no mai lea ile tulanga tātou infrastructure e lava ona tong fai atu te sola le atina o le atunu e tāua ele infrastructure atia e tātou tangata atia e tātou infrastructure mawhitai te usanga i tele i le atina ino le vaenga peitai ia whengai pēr malu i tau o le tātou ngā luenga te tele ma o le lutau ngonga lo e le te o le tau lo whenga whangatalai o le tau e whatino ai ngai ngā luenga a tu se tau whataitai e ma whai ona ameta mai mo whataeno se kilometers tas whai ona ameta mai le miliona e tau atu le tolu ma le afa miliona le tau o kilomita e tas e le o toi tango fia a me se foi lau whenga au le tau i le luas futa usanga talua sa ma whai ona whatino le ngā luenga i le luas e lau afe e le atu se lima se lau afe lau whenga le onga leo le tulanga wa iai mai lo sila toan malo ia ile tulanga e au ona whatino ile vaenga iai nei vaenga e tātou te sa amata mele tāpenanga o le tātou reform Bounce Field reform o le lua afe o le lua afe ia le sa avese tātou Public Works Department ia ai whatino ele tātou Ministry of Works ia tu whatasi e male tātou Transport o nā le sa tu o tu e tual whatinunga o tātou luenga i konkalate ia pa ua outsource i tuale whatinunga o ngā luenga o wala mai se fwoi ngā luenga te tele o whawina o tātou whale au le meu mai tau wina lau whiong ia o le mawhai o na tutu na il malo e fwoi ana tupe mau i lea taimi ia le tau o tātou ngā luenga a fua le whai o tātou sanga ia mo awala ngā lue ai e le nei pwona le Palemene torus fulu ono i poru ai luas fulu lua i sawa lona winga limas fulu walu ia tātou awala ia whapela reta i le minimum cost te miliona kilomita i lona winga limas fulu walu miliona pe tātou tu i lau te lenga i le nganga lea a o mana onga uma o nuu mai tūmalo o se mana onga te tau ma tala whea ngai aisa o i wha moe ai te mau a ingo si o tātou atunu. O la nganga lea lau whionga whongu te lai, lea e taun whai te toi sila sita toa malo, ma whainga malo. Ia, i le te pena ino le whainga whaavai tala whainga. Mo lea whaame moe lau whionga whongu te lai. O te whaamaru atu lau whionga sui Palemene. Taluai o lea o mai taimu le tātou malo longa, o vairu pe inaari sao noanga lau whionga. Lea mwhai un whaauau pe a fwoi mai tātou malo longa. O te whasisi latu whatatia ese nei tau manga le whono au whai tula whono mo le malo longa o le afiafi, tātou tito e tau au fia le tula e fitu le afiafi.